ka para pembela ulama tu benih-benih harum macam tamong ayu tak kapagah ba gure ke lampap ma ke yang lapuah hati gure ke yang pap ma ke kira mintul ke no na dengo yang gure awak kah Yahudi ke je kebui komunis gure awak kah Perte bila saya non mudi diba yang komunis paling raya di muka bumi Aceh. Nampak karikot videonya untuk nak upload bak YouTube. Kapegah kekeh barang kapu je. Yang pancuri yang betul je awak kah gedung. Kekeh bengeh video ke ke manfaat kapek bak YouTube lambrut mak anu bijih bui. Tanpa izin dari lon kacau video hana kupuk mah dunia sampai akhirat. Nampak? Hah? Baik kaya harkat atas runggok. Perle viral, lawan urung-urung dalim, lawan perte pengkhianat, lawan ulama tu punya perle viral. Baik kejap pap ma perle viral sebut nana busi. Haram jadah gelah bijih bui. Perte bijih bui dum. Nah jelah aku pegah apa? Menyawa busi je masawa bijih, masawa keturunan. Yang awak kah yang pegah-pegah kelun anak baju dengan anak bui, hana masawa ya ke hana masawa keturunan ke. Baik kapasang dengan bijih ke. Bijih ke masawa bijih. Masawa keturunan, masawa indatuku. Kayu loh dia. Yang kayu loh dia bak gure awak kah. Tho bijih ke ya. Baik kap saban bijih ke ngon bijih awak kah. Yang perite bila-bila kedaliman dan bila ulama tu. Baik kap saban aku begah. Ji uthat beda. Yang ji uthat beda ngon bijih ke ngon bijih awak kah yang hana senang ke ya. Yang perite bila-bila kaplat dung. Duk mua pakat inan. But atau ya minta wifi free pegah tu mama ke kabusi. Haram jadah PKI palih gelah benih harum. Kapetruh sulun bak panglima ke lampap ma ke bak gure ke kapetruh sulun dia. Haram jadah gure awak kah. Perite pajuh bui. Perite asekap tulung bui. Dibili majikan gure awak kah. Yang kayu sambut lam PKI Banser. Kayu sambut lam PKI Budak. You sambut memandum lampap ma ke. Kena pancur nang Gro Aceh. Ba iklan dengan vaksin. Pegah ini, pegah itu ma gedum. Bangsa Aceh yang ka kenong, yang ka mati, yang ka lumpuh kenong vaksin. So penanggung jawab ino. Yang sehat non mudi ribalak. Nantilah you penanggung jawab dia. Yang bak-bak ulama kibar yang ka gajak bangsa Aceh untuk ia cok vaksin. Yang binatang-binatang yang mendum wajib dipertanggung jawab. Baik kejap ajak bangsa Aceh untuk ia jak cok vaksin corona di China tadi. Pupatai vaksin ni nang Gro Aceh. Nauta ke ketin ke? Vaksin aja bangsa Aceh hinan. Nak lemoh pikiran bangsa Aceh tengok dia upload di pertamong untuk China, ubena China tengok di pertamong ni nang Gro Aceh. Urang Aceh ka bangai.